Baptist Youth Ministry tumpen surihini rakesir ke paningkan abaha ke thomangdeng interchurch knockout football tournament ang dungkiti mesen pen kapachun. Sengklar inghi pia potum kisung det ahut nang kacirap dun tangka pen kardom pen bidi pen akirap abang pubang pia tumapan kacuru pajir. Baita langso hongkram along ke padopon football kapatu ang dunggiti along veteran football club atum 6-0 goals pen ke hai. Kardom ada babirta long pen nili junaliti mungpi non birtang ton pen arju ikha. Difu Baptist Church Youth Ministry atum pen patirpi ponsi pai ni pai troxy ani pen kapatu pangcheng ponsi ni pai engkoida troxy ani an difu kasa patho club along surihini rakrisir kep aningkana baha kitau mangdeng interchurch football tournament ang dungkiti kapatu mesen pen kapachun pona beta phirangke Stefan Teron pen beta nang pale. Compete to get a crown that will last forever bothepi isi Corinthians chapter 9 verse 24-25 pen athepi en ponsi difu Baptist Church Youth Ministry atum pen patipi ponsi surihini rakrisir kep aningkana baha kitau mangdeng interchurch knockout football tournament kepadupon along inkoidaner kep atiron atum angkong pen Evangelical Free Church of India pen Reformed Presbyterian Church atum angdung kiti kepadupon along MSc Richard Tokpi pen si ingkupon angdung kiti kepadupon along Almisa Poman pen Karbiang Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Chutong Dun lapen Alhiaman pen Karbiang Autonomous Council EM atum Pradip Dipusa Madhurya Tekel Pukon MSc Richard Tokpi Difu Baptist Church Pastor Reverend Hilson Singler, Reverend Davidson Ingti, Reverend K.S. Ronghang, Reverend Penting Teron, G.P. Niropui, Evangelical Free Church Field Secretary Simon Dargon, S. Thiek, Evangelical Free Church of India Team Manager Rapen, Larlin Thang, RPC Pastor Atum Chetong Dun. Ang tunggiti kapatwalong, teran ni atum tangkapatuki Thek Serajok, kilang adadatum anaphanta, ning parong tikangsi. Evangelical Free Church of India atum bol pum thom lapen Reformed Presbyterian Church atum bol pum ni ansi chitu unchot ajok Evangelical Free Church of India atum ang tunggiti kepahailo ke hai atum anong elake Karbiang Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ahin pensi trophy lapen tangka suri ingkoi lapen kirema tumapan trophy pen tangka sika suri kep pajir ponsi surihini rakrisir kep aningkan abha ke thom angdeng interchurch knockout football tournament ang tunggiti samjin pen pachun pon. Kidamtang jakhong ni phai kri si pen kisu kachulong sengklar inghiya phan dipu pen dimapur an si kisu kilanga phan apia po tum chepon thek cholo Guwahati rong supialong si kilang dama phan kipon aning hang sitami tangka maha kaduria jok pon thek thesi hem chilang prong no pusi nonjong kat news sa hemalong birtanang pale Lasona pora hut Karbiang Autonomous Council CM Tuliram Ronghang birta long si kirap ki pajirun jia phan chichak dun loputa kisodet abang pu sengklar inghiya po Widai inghi pen pachini. Lanili so polo sengklar inghi. Alang li Japanese encephalitis ake sulong dun lokiglo. Penili tum tami kisu kecelang phan penang an bor ilo. Dan ipe me deji phasa mi tu penang bor ipen claim lo asofan. Nang li tum stame thek iklong po alang li nili supu phan stame arni silom chulom stame 14 August arnita nili kat news long pete pitha tapilo. Asin non stame nili bang he nili phan ahok lo rat atum pen nang keraba joni si ansu se kisu hutami tangka mahat rat tum hin pen sin rabom lo asi boy pis tame nang rap lo choruk piklo lang tum sin jok abang pu le nang rap pu pis tame nili tum phan aso ba puthak bang ke nili kardom sikilo asi nili non abang so phan kwan ni chilang pen tame alang li alam tame abedelo alam abedet tame non nili tum ko son se lang li phan pe meji mal abang so phan Ako Guwahati stamina itong kasi poni pan penabdim kalam si kasi sik pondo. Kasi nilit tumaphan ng kacharab dunji po kasi sik do amog Chris Rong Par BDC Chairman Borjan 21 nong kodi 20 pen. Alang li kasi paduk pen dak Borjan EM mati MSC long kitimong pan sitame alang li tuning ripen alang li kerap pan alang li BDC Chairman sitame alang li EM ha tuning rilo. Lapen EM sitame alang li nilit tumang kacheng hona join pen anso se perap tuipu. Stame siam apandame sirit Tuliram Ronghang
sarpan stame alangli pressure pipensi kerap je phan CM stame nang rapo pusing handa karbi bhawan long guwahati long wang ignoi pusi nil tum hanang cecak si alangli tum ban stame choro alangli tum la an kisung pen nil tum han nang theklong pen nil tum condition mo khachini pen nang kerabi pastame alangli tum han an so se choro lo nil kar dom pajero Lapen Prabjin pen Guwahati Medical College and Hospital along an Kachipon Jia Phansi alang litum Chisiklo. Lapen Guwahatian Kipalitam Jia Phan Borjan VDC Chairman Chris Rong Parpensi Motora Jangto Parman Kirap Pajir Dun Popusi Kisodet Apia Potum Pen Than. Lapen Ning Kimepen Komatni Ajir Pojir Pia Tum Kirap Kipajir Dun Jia Phan Ning Hang Polote. Ampuing TP account along account number 7431 0100000182 Lapen IFSC code UTBI ORRBAGB along thap ignon pata alang litumpen pachini. Joint Director of Health Service Karbi Anglong Dipulapen District Leprosy Officer Karbi Anglong atumpen patirpi ponsi pai ni pai engkoda troxiani CE kisopen kachipajok nangjia puthak leprosy case detection campaign ke padopona beta Pirangki Stefan Teronpen birta nang pale. CE kisopen kachipajok jia puthak Joint Director of Health Service Lapen District Leprosy Officer Karbi Anglong Difu atumpen leprosy case detection campaign ke padopon. Pasini ilo, lapen bini pen, bini la, soalnya bini bini pen, lapen cekan ilong pen pen akibat ke, bini tumrong rong sidame, anu tinang dir sidame, anu tinang hemat sangkut sidame, cekan iklan ke, lasi la bangsok itu kosong si cipabi nanti malah pen la bangsok itu kosong si cipajok nanti malah lama bangke. যিকোনো ক্ষেত্ৰত সহায় নকৰে কেতিয়াও আমাৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক আমি সাফল্য নহ'ব ছাকচেছ নহ'ব আমি আশা ৰাখিছোঁ আজি যেনেকৈ আপোনালোকে সকলোটি আহিছে আমাৰ এই 2 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখে যি প্ৰগ্ৰেম হ'ব এই প্ৰগ্ৰেমটোত আপোনালোকে আমাৰ আশা বাইদেউ যাব আশা বাইদেউৰ লগত মেল ৱৰ্কাৰ যাব CE kiso api pensi keciun lasi ke pamejia phan multi drugs therapy adawai ciklo John Potrok an cholote me pame un pusi nang pachini don Keceng avansi pini rasa training ke pancen kali lo masih labangso atempen along atong tin ke dam jauh labangso siya keso doma mema pu rara tunta nang cerah bunyi pusi itu ning cok kecilo athema si kulote muni tongke kahijim lapen ke kelang selet walam beiko lasi si pake so ke isi api pencot bakteria pencot aso bakteria kulote api apo api pati apan ke adawai do abang so adawai amen ke MDT buhelo melira to multi drug therapy pusi amen ir abang so adawai cekloyon thok mate cekloyon training chulo pulo tangte labang so muni CE mate leprosy pen me pam me un non malom so poraphan birta moing ton pa iksena. Come live, come and test drive Nissan New Stereo India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan, 80 Road, Kutikala, opposite number 2 Petrol Pump, Hypergaon, Nagaon, 78200 Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XL Dio special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Bisnu Tiso 9365 454415 99
54793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Simonjir Children Park, picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652070012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina mo piputhot birtalong wangthulo West Karbi Anglong baithalang so Hongkram Sport Club atumpen patir piponsi trophy lapen prize money football kachapati pai ni phayeng koda troxiani ang dongiti kapatupon birta pherangke jasaning hipen birta nang pale Ang dongiti kapatupon along Alhiaman pen MP Horen Singh Be MLA Dr Mansingh Rongpi Karbi Anglong Autonomous Council M Pradeep Rongpi lapen baithalang so Sport Association amai Lipson Be Chitongdun Ang dungiti kapatupon along veteran club atum Artukikang Sport Club aphan 60 goals pen chipahaisi kehaya trophy lapen tangkasika surikre po achek chipalongro lapen keremateran Artukikang Sport Club atum aphanta trophy lapen tangkasika surikep achek pajirponlo trophy lapen tangka aluhiaman pen kachitongdun MP Horen Singh Be lapen MLA Dr Mansingh Rongpi atum pensi pajirponlo West Karbi Anglong District Dongkamuka Municipal Board ke Parlo Angkang Ward number 2 Angsong Bearong Sri Lanka Arong Along Don Proxy Ando Barla Por Mate Becheng Ahud Kechela Jia Phan Hadak Atatum Kisung Pen Jokon Elang Pini Anian Tapusi Pirangki Kelvin Terang Pen Pai Ni Paing Koda Troxy Ani Birtanang Bale Labang sorong aphan PNRD scheme pen tower kasalam jiaphan sika lak pie tangka panong puta birtalong sitame bangso tower kasalam longle thok thepin pen sen gravel ke thok prui chara jok barla por arwe ke jang rason ke tower anta langkang num lapusona phong dopiglo sitame rongara tumke cheleng nang ko kapot sai jok je pen lapuson sening kan wang tak barla vechenga por hut ason ke rada tum penangana ki sung chetong nang lupusi chethan ward number 2 kaparlo don troxia rada tum mesen ka chelenga tower Kipi Ponji Phan Karbi Anglong Autonomous Council CM Tulam Rong Haupan Tuning Ri Lapen Mesen Kachelenga Tower Kipi Jia Phan Tower Cholang Lopusi Alang Litumpen Pachini Uran itum mitang rongsor itum da hidi tam turpaksi itum ngi thok desi non pining sila tum ne sang kamera sapsunang sang khu Lama so towar long potang tinang itum nang itum rong isi thok lo so towar nang itum la so bang so rong ama hanga pha theka santosi towar nang itum men si selampol betul la so sarkar banang ki pe long bang kala thak sengrewe se thok phoi chalo sengrewe hum kan se da tiya da hum ko julok hum ko ga dubek pu aso sengrewe nang ki pe long
pe chang hu tong dor phlup to na ki pi ma la pachin so po apu tak pachin bon sa ola bang ke pador prumene hu len di pen la da ke ne ni tu morongan la an pining be benai senang kula bang anang thok pron lo amani tu mahok lu ti sangan lu hum kan ni da ni ta soda ke thok la ne ho san en dia dong pen la da ke ne ni tu morongan hum ko sa bang thok lu ke thok ma le pe sing thok tractor pe tractor hum ko le tractor pe sa thok te la tractor hum ko na ke thok lang tum la so non ke thok tang to waran ke dor hulu ma dor de ma ba dor bo i ma ka dor kapit dor bo ilo apisi ko na ji thok tu ne fast thang thok lo ma thok ja lo hum kret thok si hum kret ke bang thok lo ma dang thok ja lo dor ja lo ma ko phi bang hum ka dang thok tu lo hum ko ra ba di ke dam tang so bang so to war long ke lang dum chok pus na le ma chin do tan de no sorkar ban ki pi da bang so to war long lang ka pang lum li ji phan munit pen mane la bang su ki yok ba ke sung ki pho ki yok ba ni pa to war ang pilo tan de la bang so to war lang lum vera dim non school so mar ben dang lok be ha par dang phan dang lok ki su pi di te la bang so lang kang lum to war non jok ma non pinya ni jok de lo na so ting na nang bom lo po dang de la bang so to war ke dam tang me tum ke thok ko an ma so ting do lo sengrevela pilo tractor huming ko na ai hisab sang pichar la la so sengrivel ko pindi ki sang man tum rong si dong cheklema yo si klam lo la bang so nam long mang itu ni tum long lo hajara ko ansan si long hajara ni si ne arai so si puri bang dam lo amat ni tum hana pi so pe ne ja ni tum hana pi hajara sob ta hajara si problem ne isara si sa problem Ada berbeda bang kela pons kang ton pegla, domi tak me kurang tu.